Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly tuğanlar, Allah Taala barыңızдар ниетіңіздер, тілеңдер қабыл қылсын. Айтыңыздар мәйрек болсын. Бүгін айттың 3-ші күні, Құдайым бұйырса. Аншамша үлгілеректер болып отырған болса, асыр намазына шейін бүгін рұқсат, құрбандық. Біздің бүгінгі сағыз Құдайым бұйырса, бұл бала тәрбиясы. Біз сағаты баштадан бұрда дайым айтып жүрген сөзіміз бар. Кімде-кім Алла Тааланың үйлерінен болған бір үйге басып келші болса, bir qadamına Құдай Таалам соғып жатса, екінші қадам менен күнәлерін кешіреді дейді. Құдай Таалам басқан әрбір өзім 10 қадамымызға соғып жатса, сол қадамымыз менен пендешілік қылып кетірген кемшіліктерді Құдайым кешірген болсын. Әйме баланың тәрбиясы. Негізі ислам дінінде бала бұл ата-енеге берілген балдар бұл чоң бір байлық. Құранда айтады: "Иннамал амвалу вал ауладу". Бала чақа, жана мал дүние, зинатул хаяту дүние. Бұл жашау қоғыздығы дейді. Демек, бүтелі барын қарасаң, бардар жашасам екен, бала шақам көп болса екен деген бір мақсат менен жашайды табаяқ жерде. Барда бала шақасы көп болсын қалайды. Бірақ ошо бала шақадағы бізге міне Құдай Таалам тарабынан берілген бұл аманат екен. Немат, жақшылық. Бір ошол уақытта бұл не аманат болып есептеледі. Анан баланың құқықтарын біз балабыз төреліктен мұрда еле аны қарашуыз керек екен. Мындай айтқанда, балалы бололудан мұрда болашақтағы балабыздың енесін таңдашуыз керек екен. Баланың енесін таңдашуыз керек екен да. Әлемі бала болса төрелгенде туаса фитрат менен төреледі. Бұл дегені туаса Құдай Таалаға болған ишенім деп қойды. Фитрат дегенде. Құдай Таалаға болған ишенім менен төреледі дейді. Анан Алла Таала Құранында баланың өмірін қорғау жана башқы ең башқы милдет екені туралы кедейліктен қорқу балаңарды өлтірбегіле деп шындай бір аят келеді. Аллах Құранда мындай дейді: "Демек кедейліктен қорқу балдарыңарды өлтірбегіле, біз аларға да силерге да ырысқыны береміз. Чындығында аларды өлтіру чоң күнә" дейді. Демек көбінше баяқ ислам келгенге чейин балалар көп болса бағалбай қала, мал бол деген бір мақсатта балдарын өлтіргендер болған екен да. Аллах Таала аны бұл жерде тыйып салып жатады. Тыйып қойып жатады. Негізі мен де сол интернеттен қарап тұрсам, бір бала шығып жатады. Біз екі бір туғанбыз дейді. Адыр екеуіз деле бір жақсына оқыған жоқпыз дейді да. Егер де дейді, бір жалғыз болсам дейді, чоңырақ оқымақпын дейді. Баяғы қарасаңыз айтқаны. Ата тарбия бере алған жоқ та баяғынычы. Ата тарбия бере алған жоқ, ата-ене анын мақсаты не болып жатады? Bir оқышқа оқыш үшін ошо бір туғаны тосқоолдук жаратып атат агачы. Анын ойы боюнча да. Бирок бір туғанға жетпегендер қанша? Bir туғаным болса екен, мейлі қыз болса, еркек болсын, бір туғаным болса қана деп тұрып, не шунчалық деңгээлде үміт қылып жүргендер бар. Мен де мындан бір қанша жыл мұрда ошол жардамчым жаназа болып қалды, ошол барып келді. Барғанда ушундай көңілі чөгүп, кайгырып, капа болуп келди да. Эмне мынчалык десем дейт. Барсам дейт, ошо 5-6 киши сыртта өкөрүп турат дейт. Үйдүн ичинде ошо өлүктүн жанында аялдар кошок айтып турат дейт. Туугандарың көп экен десем дейт. Кайдан дейт экен да. Жалгыз бир тууганмын. Же эркек бир тууганым жок, же аял бир тууганым жок. Кыз бир тууганым жок. Аргасыздан, уялганымдан мыналарды жалдап келдим деп айтат дейт. Карасаңыздар. Ушун эле бар турбайбы, жалдаса келип туруп кошок айтып бере тургандар бар турбайбы шаарда. Ушунчалык мен өкүнөмүн. Атам эгерде ушунчалык болсо, башка аял алып болсо деле бир тууган төрөтүп берип койгондо мага жакшы болмок. Азыр мисалы атам өтүп кетти. Сүйүнүчүмдү бөлүшөйүн десем бир тууганым жок, же карындашым жок, эркек бир тууганым жок. Эгерде кайгыра турган болсоң, кайгыңды бөлүшкөнгө дагы эч ким жок. Кыйын экен молдоке. Сиз менен байланышып турсам болобу анча-мынча кеңес сурап деп ыйлап отурат дейт. Көрбөйсүзбү? Ошондон бул жерде бул бала аманат экен. Балдарды өлтүргөн бул чоң күнөө. Ырыскысынан коркуп. Ырыскысы менен кошо жарылат бала. Эч ким бирөөнүн ырыскысын бере албайт. Бир нерсе бизге жетип келген жокпу, демек ал бизге буйрган эмес да. Бир нерсе бизге келди, демек ал бизге буйрулганда ал башка кетпеш керек өзү. Негизи түпкөлүгү ал биздин ырыскыбыз. Ошондой эле ар бир бала төрөлгөндө өзүнүн ырыскысы менен төрөлөт. Анан бұл жерде ислам баланың жашоо укугун эң ыйык укук катары сактаган. Пайгамбардын деле ошол өзүнүн колондагылар үчүн жоопкер экендигин айткан бир хадисинде келет.
Her biringer başçısınlar deydi. Peygamberin hadisinde gelir de. Cana her biringer öz kol aldığınlardağları için cevap versinler dedi. Başçı demek elge, başçı demek al el için cevap verir. Erkek öz üyülösüne başçı al özünün üyülösü için cevap verir. Ayal küyösünün üyüne cana anın bala çakası için başçı al o baldan tarbiyası küyösünün üyü için cevap verir. Kuday talam ayaldı kanca prebul taptın dep sorayt eken da sen kantay küyöңdү razı kıldın mı? Küyöңнүн tapkanın saramjaldap jumşadың da oşonu sorayt eken da. Oşondan bu yerde ayalga joopkerçilik күчтүү. Oşol sebepten bizde şeriatımız boyunca ayal zatına kövrek mani berişimiz gerek. Tarbiyasına, ilim cihatına. Bu bargan yerde, oşol bargan yerinde bir singip ketiş gerek. Gelecekte baldan bir jakşı tarbiyalaş gerek. Biz aytadık ki yine bu medrese depçi. Yine ayal zatı bu medrese eken de oşondan ayalga kövrek biz talim tarbiyadan köp köngül buruşumuz gerek eken. Al üçün жооп берет deydi. Aleme bugünkü günde ata-eneler baldarına tamagaş kiyim keçe menen kamsız kılığını gana mildet dep oylaşat. Bağışım gerek de oylayt da. Bu bağa turan mal emes da. Kiyim keçesin tamagaşın kamsız kılsam boldu de oylayt. Yok anda emes. Balаны biz erkeletip kucaktap duruşumuz gerek. Kiçinesinden baştan. Oşo baldar ha menin atam var, mağa köngül burak dep durup uşunçalık bizi jölök tayak dep turup işenip çoğuş gerek bayağı bala. Tamak jegende kana balam sen tamaktan murdağı duanı, sen ayt, kana sen dastortunu bata kıl dep turup kiçinesinden oşanı үйrөтüşübüz gerek biz. Adır bizde koyunca tamak aşını berip kiyim keçesini bütün kılsam, bütün karasam boldu dep bağып atat. Oşo bakkanга jaraşa adır balдар suda түшүнүү пайда болуp tur. Çöyrösünden internetten karayt da. Men özüm için yaşaşım gerek deyken keyir yaşlar hazır. Atenem çoğayğanda anı men karlarını berip koyamın. Al jerde menem dayım takay janında bolboyum da. Dar megos oşol jerdeler beret oşolor karayt. Al öz için yaşam bit diye men özüm için yaşaşım gerek. Degen düşünük payda olup kaptır. Keyir yaşların sözlerini uğup taң kalasın. Hazır en jakşı biznes gelecekte karlar uyun salış gerek degen oyda yaşlar payda olup başlap turadır. Karasalar internet aydınında kanday nesler bizden baldardın meyesine singip otadı. Antkeni biz baldardı bakmaşımız gerek, tarbiyalaşımız gerek. Eğer jakşı tarbiya bere turan bolsak, baldar özünün kiyim keçesini tabat, özünün tamak aşını tabat, gerek bolsa bizi de koşa karay turan bolot. Şunçalık dengelde biz kaydıgır bol başladık da Kuday saklasın. Balaga adır ata-ene emes, telefon tarbiya berip kaldı da. Telefonun balası olup kaldı bizim balalarımız. Tünü menen oşonu karayın. Bütele karasan, telefonunu kolundan alsan cinli olup kalat. Özünü ırgıtıp, toğolanıp, bayağı jerde keyir balalarını körüp otabız. Biz atağız aytkandı kılç elek, makul döysek de hünçü kalbastan dep kayçelek de turaba. Hazır bu baldar anday bolbay kaldı. Bürok negizi oşo baldardı hazırkı özlerinin zamanı menen tarbiyalaşıbız gerek da. Bizden zaman menen emes da. Misal bizden zamanda televizordu köretelek dağın bar burayt elek ha. Sınıp kalsa kıçkaç menen burayt elek. Atağız köretelek başa kanalga koy dese bir bala dijirnuy da kıçkaç menen burap tur başa kanallara kotorup beret elek da. Doskaga jazat elek. Hazırçı. Telefondan terip körüp atat, telefondan жазып atat, telefondan öçürüp atat, telefonun özünün ruchkalары var. Azarkı zaman başka olup kaldı. Oşa özlerinin zaman menen tarbiyalaş gerek. Bir oşa tarbiyada tertipke salıp koyuşuz gerek. Oşa baldargaçı. Bir ötölüyle telefonga tapşırıp koyuşuz gerek. Tamam sen telefonun balasısın, telefon tarbiyalasın seni de. Yok, telefon bul musurka ekende taştandı. Bardık nerse var da. Oşa balaga biz köçetip koyuşuz gerek. Balam netlerde karagım. Bu to'g'ri emas. Jol bo'lsa soat bilan vaqt berishimiz kerak. Munchaga sen telefon ko'rasan, qalanokda sog'ib o'qib qo'ysin deb turib, balalarning tarbiyasına ko'ngil bo'lsak bo'lmay qoldi. Erteng o'zimizning boshimizga mush bo'ladi. Yemi bizden baldardı shunchalik dengelde biz javobgarchilik mo'ynimizda, ularning jon dunyosin, qo'psizligini qo'rg'ov, ularni har qanday psixologiyalik, fizikalik zo'rlik, zo'mburlikdan saqlash bu bizga millet. Bizde milletiz. Bala bol bizden kolumuzda oyuncak emas, qalğanda oyun ötüyor. Bu oyuncak emas, игрушка emas. Ahirette anın surağı var.
Balаны sağa berdim, kantip tarbiyaladın dep suraydı. Kantip tarbiyaladın dep suraydı. İslam dini alsızga, zulümdü kılууга karşı, özgöçe baldarga karata oroy, katal muamele jasap, kol kötörүүгө katуу tıyıp saladı. Katуу tıyıp saladı. Bizdeçi balasına bir aytat, üçüncüsünde ukpasa balasını jalpak jojogula koyganlar var da, ata-eneler var. Al mişen emes de bizge. Al jaş düşünbödüğü anı biz düşündürüşüz gerek. Canaşa oturup altıp oşanın dengeline düşüp bir hareket kılışız gerek. Misal düşünet de arkemele. Misalı jaş bala çoğundur okarında jaş düşünet gene. Jaşlığa oturup düşündürsen düşünet gene mesela jaş balaçı. Çoğundur düşünböydü. Keveneteniç. Bibliyada da aytatken de baldarga ve üretkende sen Kudaga işensen jaş baldar işengen deydi eken de bayan yerde çe. Misal jaş baldarga işendisen işenet de bayan yerde. Oylanıp durup, oşunda öbedep durup. Bizde çoğundur işendir albayımız da bayan yerde. Misal Peygamberimiz ömründe bir ayaldı da jaş balandan urgan emes eken da. Misal Ayşe Neviz'den şol Peygamberimizden ömrün suragan da, münözün suragan. Şunda sıfatlagan eken Allah Taala'nın elçisi değil. Ömründe hiç kaçan bir nerseni kol menen urbagan dep durup ne aytıp жатат. Ayaldı dagın, kızmatçısın dagın urgan emes. Tek gana Allah yolunda cihat kılganda gana şu biri kol kötörgen boluşu mümkün. Jaşoda bu hiç bir erkek dagın ayaldı dagın jaş balanda urgan emes deydi. Damir hadiste kelet. Bunday degen hadiste. Kişilerimizge merimdilik kılbagan jana ulularımыздın kadırın bilbegen adam bu bizden ümmetten emes degen. Demek jaş baldardı da sıylaşыбыз керек, ululardı hurmatlaşыбыз керек. Bunu bizde oşal Peygamber'in hadisinde aytıp atat da, oşal erigen atkasak demek biz Müslüman ümmetiyiz. Biroq ululardı hurmatlabastan, kişilerdi ızzatlabastan sıylabay жүрgөндөр, bular bizden ümmetin kılık jorug emes dep atat da bu yerde. Kılık jorug emes deydi. Bizde çıkanday oşal balam sen hem köp bolsa 10-15 minut durasın avtobusda çoğunlarga orun ber. Ayallarga orun ber. Ayallar ortada kısılışta erkekleri arlaşıp kalbasın. Oşo ayalda oturup dur oşal erkekleri arlaşıp özün tur dep turup tarbiya bersek oşonu uat balaç. Bizde balдар kандай yazdık? Mындай oturattan bir karıya çıksa uktap kalat oşol moment. Uykusu dele yok. Karıyalardı körüşmenen uktap kalat bayağı jerde uykusu kebesen dagın. Anan astanokka kelgende oygonottan düşüp kalat bayağı jerde. Körbekler. Bu kanday tarbiya. Misal karıyalar var. Biroq oşol momentte karıyalar dagın ayıp var da. Oturup süylönüp, kağınıp silkinbeyle rahmat bolam aylanayın. Allah'ım ömrüңdü versin. Baktılı ol dep bir alkap koyuş gerek de oşo baldardı dagınçı. Orun beton çıkmay oturup durup aytpasa orun berbeysin dep durup kayır. Bayağının psikologiyalыk ataka koyat da al kiyin mesta berbeyt. Karıyalar uşunday bolsa berbeyin. Bergenden keyin jaman sözü atken berbeyle jaman sözüge bereyin deyit de bayağı yerde. Oşondan karıyalarga da ayta turgan söz oşol. Alkaş gerek jaşlardı. Azamat balam, ömürlü bol. Kudayım ömrüңdü versin. Urpaklarından bir jakşı adamlar, özüngdey adamlar çıksın dep bir alkap koysa, jakşı söz de turaba. Jaş bol, mına dep bir dua aldım dep turup, bayağı bala şıklanıp kalat eken de bayağı yerde. Anas radıyallahu anh aytat, men Peygamberimizga deyt 10 yıl kızmat kıldım deyt. 10 yılın içinde bir joludan bunu nege mınday jasap koydun, jeyim nege jasabay koydun, jolsa üf degen bir sözü nukka jokum deyt da 10 yılın içinde. Hem 10 yıl emes bizge bir 10 saat ile bir önü jardam çıkıp berip koysunçu. Kulday kılabız bulanıç. Bayağı jerde. Artman eğerçi alıp sayılabız mı? Nege mınday kılmadın, mınday kılışın gerek bolçu dep turup. Görbeysingler. Peygamberimiz bizge ülgü da, Peygamberden biz ülgü alışыбыз gerek tuganlar. Egerde kebir ata-eneler bala kata keterse daro kıykırıp tildep je kol kötörüşet da. Biroq al nerse tur emes. Peygamberimiz janam ne kıldı? 10 yıl kızmat kılgan sahabaga bir katı söz aytkan жоқ da. Emi karasaңыздар bu yerde dagı bir mesele var da. Tarbiya savap, korkutu menen emes, sabırdoluk jana düşündürүү menen gana işke aşat. Balаны öp, jitto, kuchakto, aga uakıt bölü bu jön gana üy bölölük mamule emes. Bu çok ibadat bol eseptelet eken da. Karasaңдар, balаны kuchaktap öp, erkeletseň bu ibadat. Oşoga soob жазылат eken da.
İslam'ın negizi de uşul nerseler aytıladi. Köngül burulbagan, katal çöyrede öskön bala kiyin koomgo zordukçul je işenimsiz bolup çoğoyuşı bu mümkün de bu açık elenmese de sebebi üydön bir jakşı mamile körbösö atası menen nenesi boy bespraviliге түшүп атса үйдө жашоо ушундай экен да деп туруп ага ошондой түшүнүк сиңип калат экен кудай сактасын андай болбош керек. Мисалы Акыр ибн Хабис деген bir сахаба келсе пайгамбарыбыз неберesi Hasan Hüseyin'di övüp cıttalap erkeletip atıptır da. Erkeletip atsa bu жерде карап туруп менде 10 balam var. Birösü dağın öpkön emesin deydi eken bak. Bu жерде. Birösün dağın öpkön emesin deydi. Oşonda Peygamber aytkan eken kim merimdүүлүк kılbasa ağa merimdүүлүк kılınbayt dep turup жооп берген eкен. Biz bala gelecekte balabız bizge jakşı merim tögüş üçün biz al balaga merim berişimiz gerek da. Oşondan biz özünün oşonun жоğun alabız. Bayağı oruslarda aytat mı? Какой привет, такой ответ deydi. Balaga biz kanday mamile kılsak oşonday mamileni alabız. Ben biröөнү ayttım, atam ölgön, biröөнү otam, atam ölgöndө başka ыйлаган жокмун дейт. ыйлагым келген жок дейт. Неге десе, ойлосом менен мени урганын эстейм дейт го баягычы. Таяк жегенimди эстейм мен дейт. Men bir erkelet dep tur atam deydi da men kanti uylayım deydi ağa. Görmüyorsunuz. Oşondan balaga merim tögüş kerek tuğanlar. Oşonda biz oşonun kaytarımını alat ekemiz. Peygamberge bir ayal kelip turup baldarga bolgon süyүү jөнүндө surayt da. Baldardı erkeletүүnүn, beşke kirүүnүn bir jolu katары көрсөткөн экен Peygamberimiz. Карасаң. Baldardı erkeletseң, oşo beşke alıp baratan bir jol dep tur oşonu birge көрсөткөн. Misalı Peygamber sahabalar menen namaz okup jatkanda oşol neviresi minip algan eken da bir joluç. Da meşin janында болгон da. Fatima kızı oşonda neviresi minip algan eken, üstüne neviresi түшкөнгө чейин саждада zikir aytıp jata bergen deydi da bu yerde. Keyir sahabalar arttan ne oldu eken de başını kötörüp karatan koydu deydi da bu yerde. Sajdada körök jatıp algandançı. Ama bayağı neviresi түшкөндөн keyin Peygamberimiz Allahu Ekber dep turup saydadan turup ana namazı ulanttı deydi. Namaz bütkönden keyin neviresi Hasan beken Husayn birösün. Oşonu kötörüp turup kızın Fatima meh balang al dese bejatan ekinçisi janjal katken nege sen Hasan'dı kötörösün da meni kötörбейсиң. Meni dağın kötör dep janjal katken. İle atat deydi erkelep. Nevere de tayatasa erkelep atat deydi da bu yerde. Oşonda Peygamber keligilanda dep jörmölöp eki neveresinin üstünde mingizip alıp durup үйдө жөрмөлөп басып атат дейт да баягы жерде айланып неберелерин ойнотуп атат дейт. Ошондо сырттан Hazreti Umar карап турат экен. Ой тоого, пайгамбар да ошентип жаш балдар менен ойнойбу деп мен таң калдым дейт да Hazreti Umar. Hazreti Umar да катал болгон билесиңер мүнөзүн баягы жерде. Ошондо кулак салып турсам дейт, пайгамбарыбыз неберелерин мактап атат дейт. Özünü koşa maktap ketip atat deydi da баягы жерде. Силер төөнүн эң кыйыны миңдеңер деп туруп өзүнүн даражасын көрсөтүп атат баягы жердечи. Пайгамбарыбызчы. Бирок төө миңгендердин дагы эң кыйыны силер экөөңүзүңөр деп туруп неберелер эркелетип атат. Карасаңар, жаш балдарга кандай мамиле кылыш керек? Бизге пайгамбар үйрөттү да баягы жердечи. Ошондуктан баягы сахабалардан пайгамбардан көргөнүн аткарган. Мисалы керек болса мына орозо кармаганда жаш балдарды орозо карматканда сахабалар. Түшкө чейин, түштөн кийин куртак ачып ыйласа, оюнчук ойнотуп алаксытканда, ошол көнсүн орозо кармаганга депчи баягы жерде. 6-7 жаштан кийин кадимкиде ошентип оюнчук берип ойнотуп алаксытып, ошо балдарды орозо кармаганга көндүргөн сахабалар. Бул эми аны кыйнаш эмес да, жаман көргөндүк эмес да. Аллахка жаккан ишти, ибадатты үйрөн деп туруп, ошону кичинеден үйрөткөн. Бул да тарбияда. А биздечи көпчүлүгү өзү орозо кармабайт дагы баласы каяктан орозо кармайт экен. Баласы орозо кармаса, койчу балам эми өзүң ары караң жүрөсүң. Ачоозуңду ачып ал, ооруп каласың деп туруп. Тескери агитация кылат го баласына. Орозо карматкан жакшы эле баласын насаринасын өлтүрүп, оозун ачтырып салат. Эми пайгамбар элдерге ушунчалык бир жакшы мамиле кылган, ошол себептен Аллах Таала Куранда айтат: "Фабима рахматин миналлахи линталахум ва лау кунта фаддан галидал калби лан фадду мин хавлик." Аллахтын рахматы менен сен аларга жумшак болдуң. Эгерде сен орой, ташбор болгонуңда,
alar senin aylanandan kaçıp ketişmek. Demek Peygamberimizge Allah Taala şunday bir yol ko'rsatma berdi. Sen rayında bolganın için elder seni tegerегинде жүрөт deydi. Taşbor bolsang içagile janыңda hech kim kalmak emes deydi da. Endi keyde qarab ko'rsak, çında öyle şonday. Keyir atalar var, uyga kirgende saldatlardı ganet etkende, baldары janına oturgusu kelbeydi. Atası kirgende жоқ bolup keter. Tamak dayar bolganda payda olup kalады. Nege? Anken atası oşonda bir katal mamile kılat da. Ata balaga bir жақсы mamile kılıyor, erkeletip kengeşiş gerek da. Sen balаны jaş bala deviş gerek. Çoğ adamday oturup kengeş gerek. Bala bundağı oyun kanday. Şu kılan doğru emesler, şunu başkaça yol çeksek bola o dese. Ata anda bunda yakıl bayım mı dese. Boldu onda. Oşonda yakıl balam deyip durup ne? Anı sen toğutboy kemsitmeş gerek. Balanı çoğ adamday mamile kılış gerek de. Çoğunday bol durup biziminin kengeşi yürönüş gerek. Misalı, hemen bilesler de Süleyman Peygamber'di, atası Davut bolgan. Şu Davut Peygamber'in vaqtında bir koyçunun koyları tünümenen bir onu yeğinine kirip tünümenen oşonu talqalap salat da. Anan arızdanıp durup Davut Peygamber'e kelse, Davut Peygamber'de qarap görse, oşo yeğin talanın çıgaşası oşo bir qora koyga tete olup kalat eкен. Sen koylarını beresin da normal deptir da. Oşonda 10 yaşın tegeregi olsa gerek, tarihi malumatlara qaraganda. Balası Süleyman atan, men oyumdu aytып көрбөйүnбү deptir da. Kana balam aytчы oyumdu dese, bul koylarda wagtылуу bersin jana dıykanга. Dıykan özünün jerin kayra işletip oruna kelinge çeyin koyların jününen, sütünen paydalanıp dursun. Kaçan yegin oruna kelgende kayra bersin dese, boldu balam anda. Senin aytkanыңдай bolsun dep turup kaytadan fatva bergen eken da. Davut Peygamber şu jaş balası Süleyman'dan oyun uğutup kayra ikinci yolu özünün oyun özgörtkünde kayra başka fatva vergen. Buna tuğan. Demek jaş ballardan da jakşı oylar çıgat. Jaş ballardan da jakşı oylar çıgat. Bizim oyumuz kelbegen jerden Allah'dan oy jetet keldi. Ben bayağı jerde bir kara otursam Sağkadaydan interneti karaysın da bayağı jerde karasam bir balanın başı mınандай jerden tıgılıp kalıptır. Reşetkede koyat ko. Tırıp kaptır çıkar alba iyile atat bayağı yerdeçi. Balası atasının ne kılamda açalba yatsa bayağı balam da oylandı dağın. Bunda kırımenen ötüp gitti arıca kaç. Atası mesi yetmeye yakında bayağı yerdeçi. Ne kılamen bayağı reşetkanı sındırsam aralasam diye atsa başı arka çıkmaydı bir marika çıkar. Bayağı iyini de kaptalından kısa bayağı yerden çıkar arıcağını ötüp gitti. Atası kancıp çıktın deyip tank alatar da bayağı görmeyesiniz. Keyde baldardın da misalı oyu var bayağı. O şu baldardın oyunu biz eski alışıyoruz gerek de. Emi İslam'a çeyin olsa baldardı ayrıca kızardı tiriyle kömgün. Misal Kur'an'da aytat var. Ve idel maudatu suilat bi ayyi zambin qutilat. Tiriyle kömülgen kızdın al kanday künösü için öldürüldü deyip Allah Teala narkınıyordu. Suraytkin kadikde bizden sura kalat. Deydi bayağı yerde. Hem bol oşal İslam kelim geçeyim, şey cahiliyet doğrunu bulan. Hem Kuda aşır anday nese yok bizde. Bırak bizde anlan öte korkmuşluğusu var da. Öte korkmuşluğusu var da. Tarbiye berbesten kızı kelbeye kalsa tünümenen bir yerde cüret türde de izdevesten torpoğu kelbeye kalsa tünümenen izdeyi duran zamana kelip kaldı hazır. Kızı kayakta жүргөнүн bilbey. Bu yerde kızları hazır boyuna bütüp kaptır, boynunu aldırıp atkanlar toltura da bayağı yerde. Buna oşal tiriyle kömgönden de camanda bu. Tiriyle kömgönden de camanda. Bu yönde biz ateneler sıralakta bayağı yerde. Kız balağa bir başkaça bir uhot gerek de. Başkaça bir tarbiye gerek. Misal ben tamaşalap koyayım da bayağı kız balanın tarbiyası bayağı zerger buyum jasagандай deyim de bayağı yerde. Altın söykü, şakekler jasaganda öte ehtiyat bol jasabasan buzup alasın da bayağı yerde. Altın, kümüş buyumdardı. Kız balanın tarbiyası oşunday boliş gerek de. Özgöçe mani beriliş gerek. Ondan keyin Peygamber hadisinde kelet Allah Taala'dan korkula baldarыңarga siler adilettүү bolgula degen hadis var. Adilettүү degende bir balang çekesinden öpüp koysan, ikinci balang da çekesinden öpüp koyuş gerek de. Bir balang çekesinden öpüp narkın başına mıtıp koysan,
anda jek көрүү пайда болот экен да, атам мени жаман көрөт. Неге? Анын чекесинен өптү дагы, мен өпкөн жок, демек мени жаман көрөт деген ой пайда болуп калат экен дагы. Бир туугандарды биз ошол эмне бири-бирине жек көрсөтпөйт экенбиз. Пайгамбар да айтат, Аллахтан коркула, балдарыңардын ортосунда адилеттүү болма дейт. Адилеттүүлүк ошо баланын тарбиясында дагы кетет экен да. Эми оор жумуштарга иштетип, кыздарды иштетүү бул шариатка туура келбейт. Кыз бала бул коргоодо болуш керек. Ата-энесинин, эркек бир туугандардын коргоосунда болуш керек. Ошондуктан туугандар, ошого биз көбүрөөк көңүл буралы. Намазындагы убакыты жакындап калды, дагы бир эки маселени айтып коелу. Эми ислам дини баланын укуктарын коргоодо ушунчалык кылдат мамиле жасагандыктан, атүгүл алардын уктоочу бөлмөлөрүнө чейин тартипке салган да. Мисалы, бул жерде Куранда ачык эле айтылат. Иман келтиргендер, силердин кол астыңардагы жана силерден болгон бойго жете элек балдар дейт. Силердин бөлмөңөргө кирүүдө 3 убакытта уруксат сурашсын дейт. Багымдат намазынан кийин, түштө кийимиңерди чечкен убакытта жана куптар намазынан кийин бул 3 убакыт силердин уяттуу, жылаңач, ачык болушуңар мүмкүн болгон убакыттар дейт. Ошол убакта балдар такылдатып кирсин дейт да баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Бала ата-энесинин бөлмөсүнө уруксат сурап кириш керек ушул 3 убакытта. Бул аят балдардын аң сезимине эрте жаштан баштап уяттуулукту, чек араны жана коопсуздукту үйрөтөт да. Анан кийин эркек аялдын баягы жакындык кылганда дагы ошол өзүнчө бөлмө болуш керек дейт. Ошо балагатка жете элек бала ошондой иштерди көрсө анын психологиясы бузулат дейт да жаштайынан. Көрбөйсүңөр. Андан кийин балдарды 7 жаштан кийин намаз окуткула дейт, намаз окуганды үйрөнсүн. Андан кийин дейт 10 жаштан кийин эркек менен балдардын бөлмөсүн өзүнчө бөлгүлө дейт. Мынакей бул бизде шариятыбызда бүт бардык нерсени кичинесинен баштап бизге үйрөткөн да. Эгерде биз шариятты биле тура болсок, шариятта бүт бардык айтылган да. Ошол нерселерди аткарсак, балдардын келечеги үчүн биз кам көргөн болобуз иншалла.